Eliya umukozi w'Imana. Eliya umukozi w'Imana. Eliya umuvugisha n'Imana yahagaze ku musozi Karumeli ahanganye n'ibishegu by'abayari arasenga umuriro uramanuka uturira ikimazi yateguye Imana n'ukuri iramenyekana. Ariko ibishegu by'abayari yari yahereye mu gatondo iyo ntabe igezemo mu mashoka itakambira abayari shebuja amanuru umuriro ntiyabyumvira amanuru umuriro ntiyabyumvira birahava kota birahava biratamatama amaraso arangiriraga ariko bayari ntiyabibabara ariko bayari ntiyabibabara. Erega bayari niyumva mubimenye erega bayari niyumva mubimenye erega bayari niyumva ibigirwamana n'ibyumva mubimenye ibigirwamana n'ibyumva mubimenye ibigirwamana n'ibyumva ntacyo bishobora gukora mubimenye ntacyo bishobora gukora mubimenye ntacyo bishobora gukora. Ababyizera bizerusa mubimenye ababyizera bizerusa mubimenye ababyizera bizerusa ababisenga batunganya mubimenye ababisenga batunganya mubimenye ababisenga batunganya amaherezo n'uguhona mubimenye amaherezo n'uguhona mubimenye amaherezo n'uguhona. Yo Imana y'Umwana Imana y'isura ikora ibikomeye ariko Imana yo mw'ijuru yo Imana y'Umwana Imana y'isura ikora ibikomeye ariko Imana dusenga yo Imana y'Umwana yakoze ibitangaza ikarumiri Imana y'Umwana Imana y'isura ikora ibikomeye iruta bayari
tugumane ibihe bidashira tunezerwe. Iyo niyo mpera abizeye Imana ihoraho. Iyo niyo mpera abizeye Imana yo mw'ijuru. Iyo niyo mpera abizeye Imana ihoraho. Iyo niyo mpera abizeye Imana